पाउसेदी युमफम ओइबा मरोइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी ngasi taraka ni thoi suba Manipur Legislative Assembly ki budget session chathaba hokre law and order ki phipam phagarak pana state da sida saukhat thorang ki mekeida ahin ba miang sang bangamle governor sitting taraka humdai leikada ba tarama thoi suba Manipur Legislative Assembly ki taraka ni thoi suba budget session ngasi Manipur ki governor Dr. Nazma Heptulla na governor ki address pi duna session audokhe budget session asi audok pagal loina Dr. Nazma Heptulla na mahaki warol piraduna House the Pongdo Kibadi, Nasi Manipur law and order ki phibam phagalakba asina state asida sakwa thorang ki maikeda ahin ba miyang changbangamle equitable payment system asi chanhan bak nam kibadi ki Manipur sarkar na selthum asi mafam chan amadi maram chana sin bangamle aina governor na house the tham ki governor ki address ta pankre ngasi ayu pung tarama thoi ta tringe ta Manipur ki governor Dr. Nazma Heptulla na Manipur Legislative Assembly da thonglake governor na hek thonglabaga ikai khumna budlaba matungda House the Changki aduga session adu audokpak loinana governor ki address house the thamladuna governor Nazma Heptulla na taragani toy suba session asida saruk yariba house ki member khudingmapo taramna oke aina pangdokhe loinana anuba sahi asina punamaki mafamda haraute amba noayai papa puraklagani aina asa dawi aike governor ki warol adu da pallibadi COVID-19 ki laichat namaram oiduna aukiba sahi asi malem ki oina khudong chada pakaya mayuk nakhiba sahi ama oike tamthiraba laichat asid leire aina World Health Organization lauthor padagi January taragani pandagi Imphal International Airport lakhiba passenger sing screening tawba awan khe Kangphal gi lambi da sanglak pasing mau amadi jiri bam da hangduna thamliba entry point sing da January 13 dagi screening tawba awkhe pung kunmari chupna control room hangduna thamkhe Chief Minister na lusing ba COVID-19 ki State Consultative Committee semkhe COVID-19 ki task force semduna laina asi thengnakhe matam ki oine SOP semduna containment zone lauk thoktuna punna thengna minakhi aiba wafam sing thamkhe Manipur ki governor Nazma Heptulla na pikiba governor ki address adu sarkar ki maikei de house ki member P Saratna motion of thank you namak muptauke aduga motion adu house ki member S Ranjana second tauke session adu ki makha satharpo oina house ki leaders oriba Chief Minister N Birena Tarama super report of the Business Advisory Committee 2021 ki committee report su house ta thamke Masigi matung de speaker Y Kem Chana house adu hayeng pawba azor tawre aina lauk thoke makha tarakpa paw amada February manga dagi Manipur da cinema hall sing hanglagane United Cine Exhibitors Association of Manipur UCEAM na lepna duna mamang da Manipur ki paw se sing da khangan ki bagi matung ina lakliba February tang manga dagi Manipur da leiripa cinema hall sing ki manungda French Turkish Imphal KK Thobal Indrani House Kaksing Indira Baby Yaripok Santi Cinema Besnupur Zitian Cinema Mayang Imphal JMC Kumbi Janta Cinema Moirang Amasuk Machu Cinema Samaru Haribasik Asi Mahusakum Angdokuna Manipuri Film Sing Utpa Horagani Aina United Cine Exhibitor Association of Manipur na Press Tatador Pasirola Mana Haire Serola Cinema Kataribadi Cinema Hall Sing Asida Ahuba Tenkang when Utkadurba Manipur film de Joy Maya Mongshabana director Oidun Putokpa Itaima Haiba Asine Denny Artina Rosen Bila Gayatri Idhona Singba actor Singna Saltang Langba film Asigi President Richine Film Asi Central Board of Film Certificate CBFC na Piba Certificate valid for theatrical release Tharaba Manipur film Amane Mahusagum cinema hall hangduna Manipuri film utpa augadoriba asida Manipur sarkar na COVID-19 pandemic kamari lainana piba SOP guidelines sing adu chapchana ngakna chanagadabane madugidamak cinema hall chalairiba singna section tharwang lokut kadabane ainasu serola cinema khatana aire atopa pau amadana Red Fort akaiba piki basingi pau pibada lupa lakh ani pikani lauk thokre haukiba January 16 da Red Fort chathakiba hingsa gi thokdokta chenaba nipan gi pau piba ngambada Delhi police na lupa lakh ani pigani lauk thokre atopa singnaba miu yankhai dasu lupa lakh amam pigani lauk thokre thokdok tu ka mari rena case ni phumari register daukhre thokdok tu security personnel changwa soke aire Rajya Sabha da AAP gi MP ahum sabha da gi suspend daukhre President na Parliament thokdok pada piki bangasi motion of thanks khanabada Aam Aadmi Party gi MP ahum na sabha gi will power changchinduna akaiba piduna disturb tawrok padagi sabha gi chairman na makhoi ba sabha da gi suspend tawkhre
मखोइना सभादा अकाइबा पिरकपा अदुदा चेयरमैन हंजिन हंजिन तौदनबा खंगलबा फावबदा याबा लैतबदगी चेयरमैन मार्सन कौसिंदुना मखोइबो सभादगी लौथोखिबने हाइरे PWD की कर्मचारी सिंह हाईवे निमलाना पार्किंग ओइसिंदुना लाइरिखिबदु तकथोखरे मणिपुर सरकार की लोइसंग सिंह की मनुंग ख्वाइदगी चौबा लोइसंग अमा ओइरिबा खोयाथुंगदा लैबा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD की ओइबा गाड़ी पार्किंग लैतबदगी लोइसंग असिगी कर्मचारी सिना नेशनल हाईवे ओइरिबा लोइसंग असिगी ममांग थंगबा लंबीदा निमलाना गाड़ी पार्किंग तौसिंदुना लाकपदगी मियामना सथोक सचिन तौबदा खुदोंग चादबा कया मायोकनादुना लाखिबा अदु कोखनबगीदमक ngasi सिटी पुलिस की कांगपुना तकथोखरे सही खर की ममांग PWD कॉम्प्लेक्स मनुंग सखंगदबसिंगना बोम फिट तौदुना थमलंबदगी पोखाइबगी थौदोक थोखे मसिगी मतुंग सेक्शन थौरांगी थबक लौखलिबनी हाइदुना PWD की कर्मचारी सिंह पुरकप गाड़ी सिंह कॉम्प्लेक्स मनुंग थमनधना लोइसंग असिगे ममांग थंगबा हाईवे की सरुक नियम लाना लंबी कंसिंदुना पार्किंग ओइसिंदुना लाखिबने नियम लाना हाईवे पार्किंग ओइसिलिबा असि तौगनु हाइना PWD की मकोक थोंगबा इंजीनियर सिंह सिटी पुलिस की मैकेदगी कैर खरना हाइदुना लाखलबसु नियम काइना पार्किंग ओइसिंदुना लाखे अदुबा ngasi असेंबली सेशन होकिबग लोइनना का हेन लंबी परिंग असिदा ट्रैफिक जाम थोक्तुना मियामना करिगदम PWD ममांगदा मखोई गाड़ी पार्किंग ओइसिलिबनो हाइबगी इहौ अमा लाखपदगी सिटी पुलिस की ओसिना लुसिंग टीम अमर गाड़ी पार्किंग असिंग असिदगी तकथोकपा होकिबने हाइरे पाहुसिना हाई PWD दा थबक तौरिबा चीफ इंजीनियर दगी औरगा कर्मचारी सिंह पुरकप गाड़ी ऑफिस कॉम्प्लेक्स मनुंगदा पार्किंग तौफम लैत्रबदी कर्मचारी सिंह गाड़ी पुरक्तना खोंगनो ओइरा लाकपेरो मधुनतना नेशनल हाईवे की सरुक कंसिंदुना गाड़ी पार्किंग ओइसिलिबा असि मणिपुर सरकार की मरी लेनबा अथॉरिटी की मैकेदगी पार्किंग ओइबगी आयाबा ऑर्डर पुरको हाइबदु सिटी पुलिस की मैकेदगी फंगदोखरे लोइनना मखातना PWD ऑफिस ममांगी हाईवे की सरुक गाड़ी पार्किंग ओइसिनबा यारारोय हाइरे बारगसिदा जेनिम्स दा ऑपरेशन तौदुना अंगांग उनाखिबा अमा लाइखिदबदगी इरांग थोखरे जेनिम्स दा ऑपरेशन तौदुना अंगांग उनाखिबी ओइनाम शांतिबला देवी सही कुंड्रागा तरुक सुरबी मपुरोइबा अजित कुमार थौबाल लाइसांगथेम अवांग लेखैदा लैबी नुपी अमा लाइखिदबदगी मियामना इरांग हौरक्तुना हॉस्पिटल की पोलम के अमांगा ताथोगनख्रे इमुंग मनुंग की पाउदा शांतिबला अंगांग उनानबगिदम महाके कंसल डॉक्टर रोमिताना ngarang mamang thagi kunmapanda hospital da pokhanaba khangankhibadagi hospital da pokhatuna laying pathap satharaba matung January 18 da angang nupi masa ama pokhe angang unaraba matung ising chatpa yadabadagi कंसल डॉक्टर da harabasu tabikide Sija hospital da puduna laying laga hairabasu yakhide nupi asi heart ki anaba lay kidney su yadre ana phangdokhe adubo santi bala masagi anaba amata laitaba miyoine heart ki anaba lay haiba tarabadi makoina khangpham thoge problem thoklaba matung da hairakpasi janingde doctor na section de badagi thokpane thawdok asigi mayukta patient party na irang hauruktuna potlam sing jaikhai thinkai pa thokpadagi police kangbu amba sangsilakpadagi irang adu matam chana control tawkhe tungda Janems के डायरेक्टर अमरी इमुंग मनुंग पुन्ना वरी सानाखरे करीदा जानबा पुरखिबनो आइबा चप चाना खंगबा गमद्रे अरुबेदा कंटेंट्स असिगे मरोइबा पाउ खरा असिबा पाउदम जरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल अमदी फेसबुक पेज असिदगी यंगबिरि पोपना मपथा गजरी चैनल असिन अदमदा कानारबदे सब्सक्राइब तौबिद्रिबसिना सब्सक्राइब तौबिरमलोइना लाइक एंड शेयर तौबसु काउबिगनु पुनमकपो अमुखाना थगजरी